ꯃꯌꯥꯝꯕꯨ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ on public demand ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝꯕꯨ ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯕꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄ ꯒꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯇꯣꯝ ꯇꯤꯚꯤꯅ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯒꯦꯁ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯆꯈ꯭ꯔꯦ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯑꯅꯧꯕ ꯒꯦꯁ ꯑꯃ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯆꯔꯤ ꯃꯥꯒꯗꯨ ꯑꯇꯩ ꯀꯅꯥꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ 17 Sunsilk Mega Miss Northeast ꯀꯤ ꯋꯤꯅꯔ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕꯤꯈ꯭ꯔꯕꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯁꯛ ꯇꯥꯛꯆꯒꯦ ꯃꯦꯂꯣꯗꯤ ꯂꯥꯡꯄꯣꯛꯂꯥꯛꯄꯝ ꯃꯦꯂꯣꯗꯤꯕꯨ ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ ꯇꯥꯏꯝꯁ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯤꯑꯣꯗ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯦꯂꯣꯗꯤꯗ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯦꯂꯣꯗꯤꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯕ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯄꯦꯖꯦꯟꯁꯤꯡꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯦꯁꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯕꯤꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯗꯤ ꯃꯦꯂꯣꯗꯤꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯔꯤꯛ ꯆꯨꯝꯅ ꯈꯪꯅꯔꯒ ꯂꯩꯔꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯦꯂꯣꯗꯤꯒꯤ ꯏꯟꯇ꯭ꯔꯣꯗꯛꯁꯟ ꯃꯆꯥ ꯈꯛꯇꯪ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯀꯔꯥꯏꯗꯒꯤꯅꯣ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎ ꯀꯌꯥ ꯁꯨꯕꯤ ꯏꯃꯥ ꯕꯕꯥꯒꯤ ꯃꯤꯡꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯧꯕꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯇꯦꯛ ꯑꯃꯇꯪ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ ꯇꯣꯝ ꯇꯤꯚꯤꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤꯗꯨꯅ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯏꯟꯚꯥꯏꯠ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯄꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯇꯣꯝ ꯇꯤꯚꯤꯕꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯏꯀꯣꯛꯂꯣꯝꯅ ꯈꯣꯏꯔꯝꯖꯔꯤ ꯑꯩꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯤꯡ ꯂꯥꯛꯄꯣꯛꯂꯥꯛꯄꯝ ꯃꯦꯂꯣꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯕꯕꯥꯒꯤ ꯃꯤꯡꯅ ꯂꯥꯛꯄꯣꯛꯂꯥꯛꯄꯝ ꯅꯟꯗꯣ ꯁꯤꯡ ꯏꯃꯥꯒꯤ ꯃꯤꯡꯅ ꯂꯥꯛꯄꯣꯛꯂꯥꯛꯄꯝ ꯁꯟꯇꯤꯕꯂꯥ ꯗꯦꯕꯤ ꯑꯩꯍꯥꯛ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎ ꯑꯍꯨꯝ ꯁꯨꯖꯩ ꯗꯗꯥ ꯑꯍꯟꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄꯣꯛꯂꯥꯛꯄꯝ ꯃꯣꯇꯤꯂꯥꯜ ꯀꯧꯖꯩ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄꯣꯛꯂꯥꯛꯄꯝ ꯄꯤꯔꯣꯕ꯭ꯔꯇꯥ ꯀꯧꯏ ꯑꯩꯅ ꯏꯇꯣꯟ ꯇꯣꯜꯂꯦ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯣꯔꯤꯖꯤꯅꯦꯂꯤ ꯇꯦꯛꯆꯝ ꯃꯃꯥꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯈꯣꯡꯖꯣꯝ ꯁꯉꯥꯏꯈꯣꯡ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯍꯣꯡꯇꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯖꯔꯤ and talking about my education qualification ꯑꯩꯍꯥꯛ schooling plus ꯑꯩꯒꯤ graduationꯁꯦ ꯑꯩ ꯁꯤꯂꯣꯡꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯛꯄꯅꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯂꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯅ BSF Senior Secondary Schoolꯗ ꯂꯣꯏꯖꯔꯛꯄꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩ graduationꯅ St. Edmunds College ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯛꯄꯅꯤ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ BH ꯇꯧꯖꯔꯤ Institute of Rural Education ꯋꯥꯡꯖꯤꯡꯗ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯤꯛ ꯆꯨꯝꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤ ꯏꯟꯇ꯭ꯔꯣꯗꯛꯁꯟ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤ ꯃꯦꯂꯣꯗꯤꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯐꯦꯁꯟꯒꯤ ꯋꯥꯔꯜꯁꯤꯗ ꯕ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯄꯦꯖꯦꯟ ꯊꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯟꯖꯔቬꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅꯗꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯨꯚꯦꯜꯁꯦ ꯏꯄꯤ ꯄꯤꯗꯕꯗꯧꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯪꯉ ꯀꯩꯗꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯟꯁꯤꯜꯍꯟꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯁꯦ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯩꯕ ꯃꯦꯂꯣꯗꯤꯒꯤ ꯀꯦꯁꯇꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯤꯒꯦ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯀꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯨꯚꯦꯜꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯤꯒꯦ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯀꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯨꯚꯦꯜ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯦꯡꯅꯖꯈꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯕꯕꯥꯁꯦ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯖꯅꯤꯡꯕ ꯃꯤꯁꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯌꯔ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯗ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯔꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯐꯕ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕꯗꯣ ꯕꯕꯥꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄꯦꯖꯦꯟꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯄꯦꯖꯦꯟꯃꯛꯇꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯅꯗꯤ ꯈꯜꯂꯨꯗꯦ ꯕꯠ ꯑꯩꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯀꯥꯟꯗꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯃꯣꯗꯦꯂꯤꯡꯒꯤ ꯂꯥꯏꯟꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯄꯥꯝꯖꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯀꯥꯟꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯦꯁꯟ ꯇꯤꯚꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯡꯖꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩ ꯁ꯭ꯀꯦꯠꯆꯤꯡꯁꯨ ꯄꯥꯝꯃꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩ ꯐꯦꯁꯟꯒꯤ ꯂꯣꯝꯗ ꯗꯤꯖꯥꯏꯅꯤꯡ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯇꯤꯚꯤꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯏꯟꯁꯄꯥꯌꯔ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯣꯏ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠꯇꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯋꯥꯠꯈꯤ ꯕꯠ ꯅꯥꯎ ꯃꯃꯥ ꯕꯕꯥꯗꯒꯤ ꯑꯩ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯖꯔꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤ ꯃꯦꯂꯣꯗꯤ ꯂꯥꯡꯄꯣꯛꯂꯥꯛꯄꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯐꯦꯁꯟ ꯋꯥꯔꯜꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯕ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯄꯦꯖꯦꯟꯁꯤꯡ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯇꯥꯔꯒ ꯂꯥꯛꯑꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯃꯈꯛꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯟꯗꯛꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯟꯁꯤꯜꯛꯀꯤ ꯃꯦꯒꯥ ꯃꯤꯁ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯇꯥꯏꯇꯜ ꯑꯃ ꯂꯧꯕꯤꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅꯁꯨ ꯇꯥꯕ ꯐꯪꯖꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁ ꯃꯦꯒꯥ ꯁꯟꯁꯤꯜꯛ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗꯁ ꯑꯆꯤꯚꯃꯦꯟꯠꯁ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯐꯪꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯀꯔꯝꯕ ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯐꯪꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯇꯦꯛ ꯑꯃꯇ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯑꯩ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯦꯖꯦꯟꯇ꯭ꯔꯤꯗ ꯈꯣꯡꯗꯥꯕꯁꯤ ꯃꯤꯁ ꯄꯥꯏꯅꯦꯄꯜ ꯀ꯭ꯋꯤꯟ ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯕꯅꯦ ꯃꯤꯁ ꯄꯥꯏꯅꯦꯄꯜ ꯀ꯭ꯋꯤꯟꯁꯦ ꯌꯥꯏꯔꯤꯄꯣꯛꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯆꯕꯅꯦ ꯄꯥꯏꯅꯦꯄꯜ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜꯗ ꯑꯩꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩ ꯀ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯋꯤꯟꯅꯔ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯤꯁ ꯄꯥꯏꯅꯦꯄꯜ ꯀ꯭ꯋꯤꯟ 2018ꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯑꯩ ꯁꯕꯇꯥꯏꯇꯜ ꯑꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨ ꯐꯪꯖꯈꯤ ꯄꯔꯐꯦꯛ 10 ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯕꯦꯁ ꯗꯤꯖꯥꯏꯅꯔ ꯑꯩꯒꯤ ꯗꯤꯖꯥꯏꯅꯔꯅ ꯗꯥ ꯀꯔꯟ ꯊꯣꯛꯆꯣꯝ ꯑꯣꯏꯖꯈꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯩ ꯁꯦꯝ ꯌꯔ 2018ꯗ ꯑꯩ ꯃꯤꯁ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯖꯔꯨꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯗꯁꯨ ꯑꯩ ꯐꯥꯔꯁט ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯦꯁꯀꯤ ꯇꯥꯏꯇꯜ ꯐꯪꯖꯩ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯕꯇꯥꯏꯇꯜ ꯑꯃꯒ ꯐꯪꯖꯩ ꯁꯕꯇꯥꯏꯇꯜꯗꯨꯅ ꯕꯦꯁ ꯗꯤꯖꯥꯏꯅꯔꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯗꯤꯖꯥꯏꯅꯔꯗꯨꯅ ꯗꯥ ꯀꯔꯟ ꯊꯣꯛꯆꯣꯝ ꯑꯒꯦꯟ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯩ 2018ꯗ Sunsilk Mega Miss Northeast 2019 ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯖꯔꯤ and here's the crown on my head ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯦꯡꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯆꯨꯂꯦꯁꯟꯁ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯀꯣ ꯇꯣꯝ ꯇꯤꯚꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕꯗ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯕ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯄꯦꯖꯦꯟ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯐꯦꯁꯟꯒꯤ ꯋꯥꯔꯜꯁꯤꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯍꯤꯔꯝꯗ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗ ꯀꯌꯥ ꯂꯧꯕꯤꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯊꯝꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯍꯤꯔꯝꯁꯤꯡꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯥꯏꯗꯔ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯒꯤꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯥ ꯀꯔꯤꯀꯨꯂꯔ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯍꯤꯔꯝꯁꯤꯡꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯍꯤꯔꯝꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯝꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗ ꯑꯆꯤꯚꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯡ ꯂꯩꯈꯤꯕꯗꯤ ꯂꯩꯔꯕ꯭ꯔꯥ of course lay
ai school matam dagi dum competitive adum oi school extra curricular activities adum sawi azare aduga aina yam pamjabdi painting gu am pamjare duna aina school da pangthok pa painting school bada ai yam sawi azare aduga plus ai prizes mayam am su fangki makata na ai pageantry sida hai tare sigi ai yam chawn achievement amadi pageantries हाइरिबा अखोई मॉडलिंग की अदगी सिगुंबा लमसिदा चंगकी हाइबसे करम मतमदगी कमाइन खनबिरखिबनो अदुगा मसिदा चंगिबसिना अहाम चंगपसे कमाइन तौरगा चंगी सिगी समलपा अखोई चंगपगी वारी से मते अमथं थंबियो असिंगुदे एगी लाइफ ते याम चावना टर्निंग पॉइंट लाखपसे 2017 aina graduation loraga aina manipur da lakpa matam da ai life ki turning point chobam laiki because aina first mega Manipur calendar girl ko pa pageant amada audition pi ba chaturi aduda ai khala audition do but makhata na dum pangthok chagi due to some problem adubu makhata na 2018 da pineapple queen makha aduga miss manipur so sarwi azaru bane adubu ai si minor pageant ka yawke na dikhalude but ayon apambam di like modeling gi line se aduga aina education se khakta focus tawing da bhai tare ai atop dum explore tawing bhai tare exposure se aduki matik pame mi thengna ba interaction tawba aduga kamai taroga ai confidence level se kamai tar henka ansike high biki wakhalun se adum thame aduna ai pageantries da ai sau yaraga sum confidence levels ai smaina wangakani na khanjaki smai taroga yawzaruban hojiki confidence level high bisi ai question mo mulak chege hojiki isa se hoji melody se ai hoji phaminarga wari sana matam sida su isa se yamna self confident oina phammaga khogi kari ngangdage habse yam fazana compose tawraba matungda fazana ngangbirapako isagi self confidence se kamain tawraga boost tawna ba honabi adu masida kari honabiraga sigi levels bu yorna honabi aina school matam dagi ayon the school influence am chawna leki aduga aina school gi assembly conduct tawbada oiro speech pibada oiro sumba participate se macha sidagi hawrapane aduga ai enjoy jam tawre ai hoi confidence matam du school matam du kitang di confidence walame adurisu aina kiba pot tu aina adudagi chienga su kan deba aina kiba pot de aina hanjan chasalaga ma bu aina kai haiduno ai nam khairaga mangondagi ngammaga mon man ngamba yaro haibi wakhalon amana ai angang oi kandi hawrak smaina ai gi mentality leire admai tawduna ai pageantries da aina so yaroga aina sigi field da changadi tastasing ai confidence level is soina amoi and a boost away ngamgani na khankiban yam phajaba ai khoi puno na tamningai oi ba dugum laba wafam kya thambiri yam nungai je makha tarak pada ai khone lak chening isi akhoi hozik 17 Sunsilk Mega Miss Notice contest asi yauru matung da winner am oire adura mamang da hairiba contest asi yaudringai ki mamang da leramba melody duga yauraba title holder am oire kan da leba melodies ga kari change sila ina khanbi changes se dum lakfam thoe lak tabsi yade lakadawne na khanje changes har gadi ainu huzik mapan da chatpada oiro aina mi ma thengna bada oiro ai isar kitang conscious oi ba hore plus responsibility gi feeling am da lakba hore aina huzik mi anoba ma thengna ba matam ta nipi macha am ta oiro aionda social networking gi site gi message ha ko matam ta mo khoi da aina kamai taraga moina endagi help ama seek tawa matam da aina moibu kamai taraga lambi takpi gani guide takpi gani shumagi changes ke ama on the responsibility ki feeling ama lakba hor hekta yam nungai se yam chaw change ama lai na lojaba tare aduga sumaina akhoi gi beauty pageant da akhoi gi winner oiba title holder oirak ba haisi mayam gi oiba model mo role model mo oiram haijariba aduna sigumba role model oiraba miyam singsina masi oina hona matam da or oiraba matung da su haijab tare mayam gi oiba yaifana ba social cause sing that tongan bathabak mayam ma tauri akhoi gi women empowerment bu haraga su adagi akhoi gi tongan bathabak thoram mayam ma da akhoi khut thari haijab tare ko hariba sida akhoi gi melody gi oina di tongan ba social cause karam bada akhoi khut thabi ki ba leire aduga mayam gi yaifana bagi damakta kari thabak sini pakhat bi ki ba leire ai isama music school ju teaching tawzari ai angang macha like ta e plus yum da su ai angang macha khar khomjalaga yamde makoi bu like ta pi plus ai na khar di kuire ai na orphan home da chatlaga akoi gi lei ta lai ba moi da ai na mateng macha khar pang bi ki ba lei adu matung da ta ku su ai am pang janinge adu music bu ki ai independent oi ri mama baba da matam ma da independent oi ko matam da ai na isana ai gi
standings lay matungda ai sidagi hena chawa tawba ngamjagena khanse खनबी खुदिमक तुसु तौब ngam bo oibiyo haibasi tom tv gi mai kai gi thamjage makha tarak pada lakchani si hojiki akhoi gi 17 sansil mega miss notice 2019 se hai ribasi da akhoi manipur dagi myoy kya chatkibage aduga karam karam ba subtitle sing lobi rakhibage akhoi punna nipi manga nupa manga chatle ma'am Kabita Kaisham akhoi gi state director ma hang akhoi bu puraga chatpane aduga subtitle hairagati nipi gi site tagi Sapam Zoya mahangna beautiful face takhibane yam nungai je aduga makha tarak pada akhoi na lakchani si अखोई की ब्यूटी पैजेंट अमा थोप मतमदा होय मागी मेन अखोई मेन ओइबा मागी टाइटल दुदी लेजग्रे अदुगा तोंगान तोंगान बा सबटाइटल म्याम अमा लेरिबा हारिबा सबटाइटल सिंग सिदगी नोंगमदी आई सिमदी सोइदन लौगे हाइबा इसाना ख्वाइदगी पामजबा सबटाइटल से करम सबटाइटल ओइने आइना ख्वाइदगी पामजबा सबटाइटल ली ए ब्यूटीफुल हेयर ताजने ओके ब्यूटीफुल हेयर याम लौजैबको याम नुंगाइ जै मखा तारकपदा लाक्चनिंग से हारिबा अखोई 17 sansil mega miss notice se sida yaugibagi khoi wari se mateng tang thambiu kamaina yaugibano audition karai da tawgibano haiba na chingba duga Guwahati da kamaina yaugiba sigi wari matek sim tang thambiu tasheng ai hantak sansil mega miss notice se yaroge na khanjarubani because ai se exam gi manung su taba aduga ai ni sada khanjaki bisina sansil mega miss notice haiba platforms di adugi matek yam chawba yam huge platform amani amasung yamna prestigious over platform amani adun aina khalgisina aina kaigumba chatpa tardi ai preparation yawaga chatninge mentally prepared oiga chatninge aduga laktoriba contestant me amsidi kogi northeastern state tagi amna hairaba plus already title holders ka amsu laktone moi compete tawdune aduna isada prepare tawga chatkene khanjakhi bhai tare aduna mathang chahi doina try tawgene khankhibani but akogi dada sing ai ibung da Vidya Sor plus Dakaran Thokchom and ma'am Kabita Kaisham makoina ai amna morally boost tawgibani nang tawge ai di hujik tawsalo kaiguna matam ngai gumsi nang kaiguma matam ngai batardi nang nasada dum atanba malashalakani aduna yawge ai di yawshalo nang already potential ma'am ama yaw nang nasada pakhat do kaigino na smai tawge ai mentally moina ai emotionally su yam support tawki amai tawge ai yaw bani but ai audition di yaw ngam zakidre because ai family problem khasu like bhai tar duka marak to the exam gizu B.Ed ki exam zu thapa day 29 baw ai gi exam tawe marak to the grooming class gizu admaya tawaga education plus grooming class ya manage tawaga time management na changki marak to da koina ada chatrikanda ma'am Kabita Kaisham mana sinbiduna check kanchan duga che bethoi da sandanda makoina khoi grooming class limit 3-4 days mu tawpiki chatri mamangda aduga date 1 da chatkadawdo dum manipur gi ban lagidana chatkidre date 2 da chatle duga date 2 da chatlaga date 3 da yawre duga date 3 da hek yawbadagi akhoi se akhoi minutely detail oiraga detail oina akhoi si yengba huzale habdi akhoi na kamai taw fammi kamai taw interact tawi kamai taw ga ai friend circle da ai image kamai tawi ai humble oibra oidabra akhoi every step moina yengjan ba hore ai tare consciously unconsciously admire taw duna akhoi before date 9 sina akhoi gi final day ni adi marak sida akhoi phajana grooming class topi sir Abhijit Singha plus all the organizers ki through dagi yam nungti gi learning ama natraga ama adum phange yam nungai giba yam enjoyable way kiba moment amani ai gi hai se numit ke ani hai ba koi competition se yam kupna su yengsele na haibiri numit ke ani di tawgi aduga hai ba contest se da san lobiri ba title se se tawri ba competition tawriba akhoi gi basis se karam basis tadi ayamna tawki sansil mega miss notice haiba platform di platform yam different oiba platform amani hai tare yam tamningai lei makhoi dagi aduga moina theories di perfect khak oiba natte ko perfect hoi perfect so thi adubu moina theories na yamna mold oiba yaba misa ama haibdi moina takpa matamda lawgadaba misa ama semba yaba misa ama ne ba moina tasena theories already hairaga
ꯂꯩꯔꯕ ꯃꯤꯁꯛꯇꯨ ꯅꯠꯇꯦꯕ because already ꯍꯩꯔꯕ ꯃꯤꯗꯨꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯥꯛꯄꯗ ꯀꯩ ꯂꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯥꯗ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯔ ꯕꯤꯖꯤꯠ ꯁꯤꯡꯍꯥꯅ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯂꯤꯇꯤꯗꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯩ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯗ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯦꯜ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯤꯁꯇꯦꯃꯦꯇꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯅꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯚꯤꯖꯤꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯒꯥ ꯑꯦꯟꯇꯔꯇꯦꯟꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯚꯤꯖꯤꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯁꯦꯝꯕꯤꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯨꯡꯗꯁꯨ ꯁꯦꯝꯃꯛꯀꯅꯤꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯝ ꯑꯁꯥ ꯇꯧꯅꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯈꯛꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯤꯛ ꯆꯨꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯤꯕꯤꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯤ ꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛ ꯊꯠꯅ ꯑꯇꯦꯟꯕ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪ ꯂꯧꯖꯒꯦ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯇꯪ ꯂꯧꯖꯒꯦ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯇꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯍꯟꯖꯔꯛꯀꯦ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯤꯌꯨ Pabiyu, Nainabiyu, Tanabiyu, Lamjingba Times. Makhal Mathelgi Khudol, Maru Oiba Pau, Local, National, International, Sanabungi Paudam, Mahiroi Singinamak, Maitai Mayekda, Akanana, Mapung Faraba Paung Singba, Lamjingba Times, Lamjingba Times. Isa Isagi Pau se Thadariba Hawker Singda Haibiraga, Lobiba Yaragani. ब्रेक की मतुंगदा मयाम बमुक हना तराम नोकचरी मखा ताबा अखोई क्वेश्चन सिंग मेलोडी दा हंजगे मयाम पुन्ना वारी साबासी यौमिनसे अखोई मखा ताबदा अखोइना मेलोडी लाक्चनी से मेलोडी न ममांग ताकपी खिबदा अखोई ऑडिशन सी करिगुंबा इसागी पर्सनल प्रॉब्लम खरा दगी ऑडिशन यावबा ngамहौदे ना ताकपीरि अदुगा हौजिकती अमु अखोई competition से यावर मतुंगदा टाइटल होल्डर अमु ओइरमि मसिदा अखोइना याम चमम नजबा अमा लैबसे मसि तंग क्लैरिफाई तबियो मसि ऑडिशन याहौदबिदा हाइबा competition से कमानि यावरमिना हाइबदा Yes, chumme I audition yawu ngamzakide due to some problem. But ma'am kabita kai shamgi through dagi I wildcard entry phangzakibane. Mahangna I potential to understand to birga plus I previous achievement Miss Manipur plus Miss Pineapple Queen ki achievement khars jing biraga suma criteria khars jing biraga I wildcard entry phangzakibane. Yam nungaise makha taabda khoine lakchani se khoi grooming modeling to matamda grooming ase yam important oiba khoi foundation haiba tare yaudaba sugya yadaba posak amakhakne ado mamang na takpi khibida haiba competition sigidi khoi ibethoi hoi sadananda hoi toraga khoi grooming se tobi na takpi ado manipur da lakpa matamda manipur sidi khoi gi grooming tobi tobada takpi tambi da oja se mamang ai digi jo hena watana lakpanina yam achoba model sing da yamna achoba challenge am oidun la yuneba khoi Sunsilk Mega Miss Notice ki oina di khoi grooming tobi na oja sing laikre ado mamang da khoi changjan ki ba khoi gi peasant sing da haiba tare modeling gi journey sida khoi gi grooming se karamba mong da tobi rakhi kari kari challenges thengna bi rakhi madum da haibi taseng ai di grooming classes haibze taseng chacha rakte aduga adubu ai gi dada Vidyaswar mahak se modeling gi line da ma se khara yawami mahak ki through dagi mahak na ibu khara tips pibi plus ai YouTube ta yenge ai chatpe gi mong gram box ka mai tawgadam no ai am thizalle plus pageantry ka yam su aina YouTube ki through dagi yenge aduga ai yum da dum isai thanna hills tonga dum chatpa sana jare tasengna ai grooming classes tem ta yamzarakte okay hozigi bethoi hoina tawriba class ina ahamba oi gadoine bako aw ma ahamba yam nungaise aduga hozigi keno sida Miss Mega Notice Sunsilk Mega Miss Notice sida koi yamna entertaining oiba yamna nungaiba koi gi round nama hairaga di question answer round si oi ki ko question answer round sida hangakiba question sina kaino kari haina answer khombira medum tangadhambi last round I onda hangzarakhiba question se Sir Bobby na hangakhibane Sir Bobby na hangzarpa question duna karigumba nonda world gi leader ama unabagi chance pi bataradi nang kana unagani and the second part of the question was karigumba mahaku unabata aphang bataradi nang monda kari suggestion and advice pi gani haiduna question hangakhibane aina answer to the khumzakhibzina karigumba I onda world gi leader ama unabagi chance pi bataradi ai Malala Yousafzai bu unaba pamjagani because mahak se Pakistani education advocate amani amasung chahi 17 da mahak se youngest person to ever receive Nobel Peace Prize amani pi macha amangni and she is the one who stood up that every girl child should be allowed to receive education so my haidina khumzakhibani aduga kaigumba mahak unaba taradi ai monda kai advice bigani haibisidana mahak always yam transparent oiba misa ama oibiyu
aduga courageous oibiu toriba thabak thuda dum mai onjan biu plus always be ready to help those who are in need haiduna aina suggestion pigani na khunjakibani yam phajana answer khumbiram basina su judges singduna impress oigibani na thamjage aduga melody na mamang dagi su akoi beauty pageant sing da akoi competition sing da khumak pa answer sing se yamna inspiring oiba mong da khumba yamna well composed oiba adugumba reply ngakta oiba aduna marak tu dagi ama khangat chalabada akoi pineapple queen manipur 2018 da maya chaudhuri na अखोगी जुरी ओइना फंबा मतमदा महागना हंखिबा क्वेश्चन अमखक अखोगी थबक अमा तौबा मतमदा अदोमना पॉजिटिव रिजल्ट्स हाना येंगब्रा नत्रगा मधुदगी थोरकदबा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हाना येंगब्रा हाइना हंगिबा याम इंटरेस्टिंग ओइबा क्वेश्चन अमखा हंगी क्वेश्चन से मेलोडी दा हंबिरकपा मतमदा हानबदा करी फाउबिगी अदुगा क्वेश्चन सिगा आंसर दा करी हाइना पिबिगी I kitang nervous oiki nimito because I first time so oiki ba but I matam kitang laroga khanjaki I on way answer when I pijaning ba I thamoi nung da lei ba answer when pijaning ki bagi adu I na khumgi ba answer duna I positive result se sigi hope se da dum laigani negative oisanu positive pu oisanu life has the up and downs ngaktani aduga negative kayumba oirasu adudagi learnings kaya ama fangani aduna ai kaidongoi da ai mood off oiroi ai kaidongoi da sontharoi haiduna answer khumjakiban yam phajaba answer amasu amugasu amukumbire hoje yam nungai je yamna inspiring oiba adugumba reply ngaktani somna pibiri se aduga makha tajarakba sida hojik 17 sunsilk mega miss notice ki winner amo oina khoi title holder oire oiraba matung da Guwahati dagi Manipur da thore Manipur da thorok matam sida akhoi airport sida mayam ama tawraga ok na bagi ngai dana leram meba hairi ba si nungti gi thokpa thabak natte aina thokhaninge haiduna su thokhan ba yaba pot natte mayam na sumaina ngai dana leram madura kari phawi yam harawe aduga aina crown aibu nimit date 9 da aina crown upkiba nimit sidagi ai am mama baba am miss tawgi plus aigi manipur bi am miss tawgi kagi have da ai mogi mamang da kai guma crowns ukkiba tardi ai mamai baba gi mamang da crowns upiba tardi moin amoin haragani na khanje duna but I date 14 da thoglak sabar Guwahati dagi hek tholak phasida mayam gi welcome kagi manipur khunai gi miyam ama sun cameraman mayam ama tawaga ngai lerame buke ga tawaga lai pareng ga tawaga yam harawe pungning nungshi ai harau ba haido sida laga na mapum pai hai tai hai ba harau gi makeup sing asi makhata na akhoi melody na tongan ba achievement myam ama lakpa matam da hai ba harau gi moment se hanjan lakpa oresno hai basi Tom TV ki mai kai digi waste tawjage ko makhata rakpada lakchaning si modeling hai ba lam sida matam sangna dagi changsin bire modeling sida changsin bire matam da model amana normal me sing sidagi khenaba model amana tawriba sacrificing chabada bu hairo chaning ba loina chaba yaba nate aduna tawriba sacrificing se karai bhoba tawe na khanbi sagi model amoina according to me ain haiga dosidi ai education se am focus tawze aduna education plus pageantry se shigi conflict amamug lake tawe hadi education du tawba matam sida ayonda shigi matam ju kai thokba to kitang awabam oiki plus akhoi gi society sida pageantry gi lam sida kitang mayam gi criticism kitang zu lei aduga mayam gi support kitang wat pado adugi isada nungai tabam zu lei ki suma challenges ke am thengner ki plus ai distance ki problem ke am se face tawgi because aina leiba fam sidi khongzom ne khongzom dagi aina imphal tana lakpa sidi ayonda 1.5 hours mamang da laga ai prepare tawga leigadabane aduga adubu ai adum awaba ke adu ai sina ai wonde hena chalhan badu ai pamjaki de aduna ai sai thanda chatle aduga plus ai line da dum chatle aduna ai kem ta khan gi de ai thanda chat patar su ai kam kuina ma baba na depend taw dino hai bi wakhalon an me sa da khanjaki so su ma challenges macha kya thengna ki ai tar yam ngai je makha taw da lakchening se atopa contest me am yawi de tongan ma contest me am yawi de aduga handak koi sansad ki mega miss notice yawi de ani sigi khena base atopa contest singa yawi river contest ga khena base kari de khena ina thambi I ha ki damakte according to me haigadi Sansal Mega Miss Notice platforms am the professionalism oi yam systematic oi and oigi hospitality se aduki matik thagat ningai oi yam learning
ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯝꯕ ꯌꯥꯔꯕ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯔꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯅꯣꯠ ꯖꯁ ꯀꯦꯠꯋꯥꯛ ꯆꯠꯄ ꯈꯛꯇ ꯇꯝꯕ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯝꯕꯜ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯇꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯏꯟꯇꯔꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯅꯒꯅꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯂꯔꯅꯤꯡꯁ ꯃꯆꯥ ꯃꯆꯥ ꯀꯌꯥꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯔꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯐꯪꯖꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯟꯗꯛ ꯐꯪꯉꯛꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯥꯏꯇꯜꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯁꯤꯅ ꯀꯔꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯔꯣꯜꯁꯦ ꯆꯥꯎꯅ ꯄ꯭ꯂꯦ ꯇꯧꯋꯦꯅ ꯈꯟꯕꯤ ꯍꯣꯏ ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯣꯠꯇꯗꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯔꯣꯜꯁꯦ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯩ ꯕꯤꯀꯁ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯕꯨ ꯃꯤꯅ ꯈꯪꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯗꯁꯨ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯗꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯩꯕꯨ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯂꯨꯀꯥꯅꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯇꯔ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯊꯣꯛꯈꯤꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯈꯪꯕꯤꯔꯤꯁꯦ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯊ꯭ꯔꯨꯗꯒꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯅꯦꯠꯋꯔꯀꯤꯡ ꯁꯥꯏꯠ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯔꯣꯜ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯩꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕꯗ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯖꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯖꯝ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤꯚ ꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯖꯝ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯖꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄꯤꯔꯝꯒꯅꯤ ꯏꯁꯥꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯖꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯍꯦꯟꯗꯜ ꯇꯧꯕꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯖꯝ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩ ꯌꯨꯖ꯭ꯋꯦꯂꯤ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯑꯣꯟꯁꯤꯟꯅꯗꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯕꯠ ꯑꯩꯅ ꯀꯩ ꯂꯔꯅꯤꯡ ꯂꯧꯋꯦ ꯕꯤꯀꯁ ꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯖꯝꯗꯒꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯔꯅꯤꯡ ꯑꯃ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯕꯤꯀꯁ ꯃꯣꯏꯅ ꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯥꯏꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯂꯝꯁꯤꯗ ꯀꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯥꯏꯁ ꯇꯧꯔꯛꯏꯕ ꯄꯣꯏꯟꯠꯇꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯕꯨꯁ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯕꯤꯀꯁ ꯅꯦꯛꯁ ꯇꯥꯏꯝ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯥꯏꯁ ꯇꯧꯔꯛꯇꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯃ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯤꯕꯤ ꯁꯣ ꯃꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯑꯆꯧꯕ ꯏꯟꯁꯄꯤꯔꯦꯁꯟ ꯃꯣꯇꯤꯚꯦꯁꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯂꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯁꯥꯗ ꯀꯥꯟꯅꯍꯧꯒꯗꯕ ꯄꯣꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯆꯠꯅꯔꯤꯕ ꯃꯣꯗꯦꯂꯤꯡꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯑꯐꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤ ꯐꯠꯇꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤ ꯏꯁꯥꯅ ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯕꯖꯔቭ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯗꯦꯂꯤꯡꯒꯤ ꯂꯝꯁꯤꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯣꯕꯖꯔꯕꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯀꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯝꯇ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯑꯩꯅ ꯄꯦꯖꯦꯟꯇ꯭ꯔꯤꯗ ꯈꯣꯡꯗꯥꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯑꯣꯕꯖꯔꯕꯦꯁꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯝꯖꯈꯤ ꯀꯩ ꯑꯣꯕꯖꯔꯕꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯦꯖꯦꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯤꯁꯀꯟꯁꯦꯞꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯤꯁꯀꯟꯁꯦꯞꯁꯟꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤꯁꯦ ꯄꯦꯖꯦꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯋꯥꯠꯂꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯊꯛ ꯏꯔꯥꯡꯒꯤ ꯂꯝꯅꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯣꯠꯇꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯝꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯔꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ this is a platform where we can outshine where we can grow where we can show our talent ꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯕꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁ ꯀꯌꯥꯅ ꯑꯩꯕꯨ ꯉꯁꯤ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯖꯔꯤꯁꯦ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯉꯝꯃꯤꯁꯦ ꯄꯦꯖꯦꯟꯇ꯭ꯔꯤꯗꯒꯤ ꯊ꯭ꯔꯨꯗꯒꯤꯅꯦ ꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯁꯀꯟꯁꯦꯞꯁꯟꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯊꯥꯗꯣꯛꯆꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯃꯁꯤꯃꯛꯅꯁꯨ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯝ ꯇꯤꯚꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯤꯑꯣꯗ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯂꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯀꯧꯖꯔꯨꯕꯗ ꯍꯔꯥꯎ ꯍꯔꯥꯎ ꯂꯦꯡꯕꯤꯔꯛꯇꯨꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕꯤꯔꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯣꯗꯦꯜꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯦꯁꯄꯥꯏꯔꯤꯡ ꯃꯣꯗꯦꯜꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯣꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯃꯣꯗꯦꯂꯤꯡꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯆꯪꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯄꯦꯖꯦꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁꯇꯤ ꯄꯤꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯏꯕ ꯅꯍꯥꯔꯣꯟꯁꯤꯡ ꯍꯧꯔꯛꯏꯕ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯅꯣꯠ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯏꯟ ꯄꯦꯖꯦꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯂꯥꯏꯟꯗꯨꯗ ꯆꯠꯄꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯆꯠꯄ ꯇꯥꯔꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ 100% ꯄꯤꯕ ꯇꯥꯔꯗꯤ सोजना सक्सेस प्लस अचीवमेंट सोजना फंगबा ngamgani aina hawaiba naharonsingda aina advice tawjani yam fazana marik chumna thambiri yam nungaije aduga ngasaidagi melody ga iga sanajariba wari se akogi yamna akogi deep oi khidana haitare wakhal se loina mak phajan khidana masibu kitang light oi henabagi damakta akoi round ma kha hapchagi haitare rapid fire round ma kha aina question si thuna hangjaba melody na thuna khumbirakpa ko ai question se hangjage yamna entertaining oi round ni ko kemta akogi keno tawbirugano yam munna khajin birugano haitare yamna mayam gi nungaina bai damakta hapchaba round ma ne na thamjage ahan bo question da angang oringai dagi mangjarakpa hajik phoba mangphau na diba manglana ma I have said dance yam haite dancer am oini okay wakhal da ihan han lakpa mi amagi maming haibiu ai gi mama baba okay tattoo ma haktaba yadre hairagadi kari tattoo habigani I lotus ki tattoo hakan okay ngasi fangbiri ba aikhogi title se title se ek phangbaga adom gi nungsinari ba nupa asina nungsi wai thungna da si chela si hairagadi kari frame lobigani ai ta singa su chen loi okay pung kun mari any celebrity oina hingba yaragadi kana oina hingbigani Aishwarya Rai Bachchan okay isana phatti haina khanjaba isagi quality am haibiu
ꯑꯩꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯃꯣꯁꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯏꯁꯨ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯕꯦꯕꯤ ꯁꯅꯥꯒꯤ ꯏꯁꯨ ꯕꯦꯕꯤ ꯁꯅꯥꯒꯤ ꯏꯁꯨꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯗꯣꯝꯁꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯝꯂꯒꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯂꯧꯈꯠꯄꯤꯒꯅꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯂꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯂꯧꯈꯠꯄꯤꯒꯅꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯀꯅꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯃꯤꯅꯦꯜꯁꯤꯡꯕꯨ ꯐꯥꯒꯠꯅꯕ ꯑꯣꯀꯦ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕꯗ ꯆꯌꯣꯜ ꯑꯃꯗ ꯅꯨꯃꯤꯠ 8ꯅꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯅꯣ ꯁꯟꯗꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯣꯏꯔꯝꯂꯒꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯇꯥꯛꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯩ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯇꯥꯛꯆꯒꯅꯤ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ 10 ꯁꯨꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯍꯥꯏꯖꯔꯔꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯏꯁꯥꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯇꯣꯏꯅ ꯉꯪꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯃ ꯃꯇꯦꯛ ꯑꯃꯇꯪ ꯁꯛꯄꯤꯌꯨ ꯏꯁꯩꯁꯦ ꯑꯩ ꯌꯥꯝꯅꯗꯤ ꯉꯪꯖꯗꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯦ.ꯖꯦ ꯃꯩꯁꯅꯥꯝꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯃꯇꯦꯛ ꯑꯃꯇ ꯉꯪꯖꯒꯦ ꯂꯣꯅ 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 ꯅ ꯅ ꯅ ꯅꯪꯕꯨ ꯌꯦꯡꯖꯕ ꯕ ꯕ ꯕ ꯕ ꯇꯨꯃꯤꯟ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯅ ꯅ ꯅ ꯅ ꯅꯪꯕꯨ ꯁꯦꯟꯅꯖꯕ ꯕ ꯕ ꯕ ꯑꯣ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯩ ꯏꯁꯩꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯁꯛꯄꯤꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯎꯅꯅꯕꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥꯁꯨ ꯄꯤꯕꯤꯔꯤ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯆꯤꯜꯂꯕ ꯃꯇꯝ ꯀꯌꯥ ꯀꯥꯏꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯦꯡꯕꯤꯔꯛꯇꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯎꯅꯅꯕꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯄꯤꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯁꯣ ꯃꯆ ꯋꯦꯜꯀꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯂꯣꯗꯤꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯨꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡꯗ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯑꯣꯏꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯟꯅ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯝ ꯇꯤꯚꯤꯗ ꯃꯦꯂꯣꯗꯤꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯁꯥꯕ ꯐꯪꯕ ꯑꯣꯏꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯊꯝꯖꯔꯒ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯇꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯈꯤꯕꯤꯛꯇꯒꯤ ꯀꯥꯏꯅꯅꯕ ꯌꯥꯊꯪ ꯅꯤꯖꯔꯤ ꯄꯤꯅꯕꯤꯔꯁꯤ